Welcome to Kaparokya na! Baluyo ba na may unveilyo ngening Aldo June 21 ing logo para king 30th founding anniversary ning Parish of the Lord's Annunciation? May unveilyo bayo mayari ing misang penimunanang among Maverick Angelo Pilayo, kayabe i-Brother Ariel Macabali ing PPC Coordinator at ning liturgies ning parokya i-Brother Neil Randiv Tayag. Akit tayak ing logo ing imahen ning Annunciation, ing pamikit ning Anghel Gabriel at ning Birheng Maria, as sisimbolo king matapat ng tangu king awos ning Ginoo. King kayang balabal apin ding parishioners. Apapakit king alanganggang lugod at lingap karing sasalpan tayo. Palibot dareting imahin ating 12 metong abatwin. Amag ningning karing 12 metong a komunidad as sasakupan ning parokya kilubning 3 dekadang sasalamin. King pamisasan metong, legwan at bunga king pamidake ning amano ning Ginoo. Mayakit yan naman ing arap ning parokya at retablo. Apaga naka king pamana, pamanyal pantaya, at banal at tradisyon amiyubog karing nilabas a banwa. At king pekababo at ing metong akalapati, at tanda ning banal ay espiritu. Ang magsilbing giya kaya kaban ning panawon at magpastikan king misyon ning parokya. Ngeni, balo mo na! Anya ngening paparatang ing 30th founding anniversary ning Parish of the Lord's Annunciation, panetaya sanang apusan ing Birheng Maria. Kalupa na, mabiyasa tamo sanang tango, king kaburyan, ning Ginoo.